Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadri awadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then I location of a coffee pipe junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi andada wa, na me mo bi nkasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. For ewiase mu ayewo mu sa o wasem eto betwa ewo mu dabida eto betwa de needs ewu kokra ye hu entibi ebiem na wasem mu we de biata eyi niti ewiase de bia foforo eyi niti na ene de ya yensa kan wasem ato abrante bi ene ama onya adwemu yare atese woje ne wa bia enne se busuafo wakohia de ye nhia na fefa amana kohia de ye nhia na benifo bu bebi na se wo tiemu ya wonti ase asem nto a wonti benase but asem to a bebuo obehu say yes na sakasa pa benifo editufu na benifo say sa akola we opade kokko emunu a eyedamna ma ahaban ene de kyerem sa so ena wo fifie funu ni ase a hu saman abrante we enya kakra ade ahye no ho nti na se waya poga ne sa enti obeti esikroma kopege okopege na ne ma femu na so kobowra market ahyawo market ko yi oba ba ko mu se bibi asset on no ye kama e wo mu gina wo nti ode ni ko fie na eja wo mu akojo mani no ma se pe mo na obi atimi ati na tenka eso na se bia ko yi e de ma no na abrante ni di abeto dwa ene Joel na Masaka Kenya promo and wofimu na okofa abayo yi ni befie ma tete wo manunu bie didibia na se edubra game na kasa ebra so asset se wo mbedwa mu na mawre wo ho na edu ho no na tete abayo se jemie wadani aponchin ehini ha wuti bi wehi ebudafo ensem ne munchiremu ewo hansa na mebo mu krade a kyeremu no na meka mo se edwumeko bi so yase bo ye chidom ma ye de adwumade yi ebremo o chate herbal center ya re bi e wo so fa so na ya re ni sifatie evidudu edi oni pedwem ene se ne di unya akodro se ne tie bia no bo modia fa number se gwase wona fem bia na ebiemu nso no pometra kwan wo dance my Accra ha Tamale Northern region mu bia wo ko a wo mo ede ahaban ene bi na besta ya re ato ya re ne te ede funi pedwem ma won so etwenya pomode enya wa ya resa etime abo obra ta se na wo pe bia se wona obusuafo ebetina bomu ache na makasa ede wi na ebusafo ebra bedem se mekre ensem no emu Already a Joel na Masaka yi asem awasem yi eto no a ene wanya adwumuka kakra no watch ni nsem no sig enmudi eto do say I met the beautiful lady at Soy Market when I was going back to where I work as Shamba boy and talked about love. She agreed to be my girlfriend, so I requested her to accompany me to my residence and she agreed. Everything was okay until when we entered my bedroom. The lady sadly turned into a big goat with long horns made of the bottles of soda that we had just drank. Tese na nsem no eno no na ono no de to no dem won to wetimi akire mwakire busuafa sabe osan e de asme na ne papa a woni no etifie ho an din ede Peter Wariwe wono ena de se wa be kire ensem no kwan ya ne ba no de to no no dem wo to ni wie no osifa pie ye hu ne ba no na papa no so de nsem no beto dwan se no so e kan no say I was shocked when I saw my son brought home by a border rider all the way from Kanka Mega. A few minutes after his arrival, the boy changed and started behaving like a possessed person. He started burning his clothes, beating people, removing his trousers whenever he sees a woman, and he's now eating uncontrollably. We have been forced to lock him up inside a house. Say see a day Branton na dwumu anya ka na area say otumu say for no explanation no when ya atiche ya
agye empaye bi bemu anampo kwade ko hu sunsun nipa bi a obetimi aye sunsun akwankyere bi dia man se na obetimi esi na because according to the papa no esi ane ba ne bi evi ti se de wo hu foforo na abedi ni so a fa ne mu eda eduma te se wo hu ma na wa ro ne ho esi ade biane no so wo fe ni odidi by heart odidi a wo obi opeso wo mo no a je se no ne hawa ne ba no fm sisi ana no anza manfo ka se na nsu oben Nenso be wonu obe share nene ya na keka no ajetuma osi yen komedem sa na so ye fendi meme no maba wo mu tumi control wo mu flap wo mu tumi ntu wo mu zip mu ntu wo mu nika enzi wo mu sisi so mo so belt fa mo mo bra sa we bia na se nyo wo mu ne sense bibi obe hu bia ye na kono bibi obe hu bia wo pe wotumi share ba oba da bako pese ne pese wo do na nti odo a wo do no wo gina odo na so eni ewura dem ne na koda sa da kro na na we hwe nim no just say enchi kroyi ana na just say the open hunu na just say we hunu woni ni so amanfo edisubo ni abo no so do an wo pe na kunya na beda no nti aponche no ka de kesa enke dane abo afofra go besa pound sisi no travel na ka next time wo koba ohun oba prekopa obenya botre astedi no ebisa mpokra poso wo free hifa wan ne maame wan ne papa efie be no fi mote he na bisa tentem ne ehun na chie ehun ni suban kakra bi mpo ansa na empema bro kra beba ntimu a empema bro abantimu se anom nante aba no wo ti wo ti teze no di echire ade ne skirt na kra transe mu de kra yesa pe e de account na se esi ano suban abai eso esusuaso na aba abrante so de se what is up tiri ne mu no amafo se e won wado but ni na mu abetua we no abefa ne so no ebe yesu ade de mano se next time onya akonya no obo no bro bebo ne enti ebuzafo ne mu a na obi bi oye hu nipa obetimi edna ko na so ye anana se no ma gbo no betimi esi that dem wo mo fa ne ko no ma na ko si se agwe too late na so beti chinkura obe na antena tabonte because ebi wo ha wo mu share experience bi say ya wo mu ntimi nye yie ebiem na te se busafo abrante arosema atono no na me de abeso mo nso tie mu nsem no ma dwenche fa wo anything de mo waka bia no fa your comment section wo fa so ye na mo share video we on all the social media platforms follow Tuma GH or Instagram Twitter so @TumaGH _ Facebook @TumaGH me de na abu so me de nsem no esi nyame ya doma e be say de share bi makra mu nya bye bye.